श्री हरि गुरुभ्यो नमः. आज हांगा तिरुमला क्षेत्रांतू श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले मोक्कामा वेळारी तिरुपती तिरुमलम देवसम हाचे एडिशनल एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर श्री धर्मा रेड्डी हांनी श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले आशीर्वाद घेवच्याक आज हांगा पावल्यांची सगळेची हे महाक्षेत्राचे सगळे जबाबदारी घेवन आडळीत चलोवचे धर्मा रेड्डी हांनी काशी मठाचे धार्मिक तशेंच सामाजिक विंगड कार्यक्रमाचे भारी प्रशंस करून स्वाम्याले आशीर्वाद घेवका म्हणून पावल्यांची काशी मठाचे आणि तिरुमला देवस्थानाचे एक संबंध अति पुरातन जावन आसा. श्रीमद विजयंती स्वाम्यान प्रतिष्ठापन एक स्थापन करून दिलेली मठ तशीच विजयन स्वाम्यानाची व्यासतीर्थ स्वाम्याले शिष्य जावन आशिल्ल्याची व्यासतीर्थ स्वाम्यान हांगा वेंकटरमणा पूज करतना श्रीमद विजयंतीर्थ स्वाम्यान तांगेलो पूज केल्या या वेंकटरमणाक म्हणून आमगेले दृढ विश्वास तशी एक संबंध एक 5 शतमान जावन आशिल्ल्या संबंध तिरुपती तिरुमला देवसम आणि काशीमठाक स्वाम्या पद्मावती अम्माक आमगेल समाजा तशें संस्थाना तर्फेन लक्ष्मी हार फावीत करचे आसाची त्यांजेल्यारी तांणी पळोवन मस्त प्रशंस केलेलो आसा. श्री धर्मा रेड्डी हांनी 2 उत्तर उलयतात. ओम नमो वेंकटेशाय. आज काशी मठ का पीठाधिपति का आशीर्वचन मिला है. I came to take his blessings in Tirumala. Last year, Kashimath Pithadipati has donated Abhaya Hastam to Utsavarlu of Lord Venkateshwara temple. Tomorrow, he is presenting Kasula Mala with 700 grams gold to Ma Padmavati in Tiruchanur. Kashimath is a very old mutt which is doing lot of religious and social activities. They are working very hard for protection and propagation of Hindu Dharma in the country. I pray Lord Venkateshwara to bless the activities of Kashimath to continue and to further progress for propagation and protection of Hindu Dharma and their social activities all over India. Thank you very much.